Nyuma y'imyaka n'imyaniko y'umwuka mubi urwikekwe n'intambara zikomeye zashyize akarere k'ibiyaga bigari ku nkeke, abenshi bakomeje kwibaza niba amahoro arambye hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo azigera aboneka. Ese birashoboka ko nyuma y'amasezerano ya Rwanda na Nairobi yasaga n'ayadindinganyije iki kibazo, umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Washington DC ariho hari igisubizo cyari cyarabuze ngo impande zombi zishyira intwaro hasi? Nibihe bintu bikomeye byemejwe mu muhezo bitangajwe none bigatuma bitungura benshi. Ese nubuhe bwumvikane bwabayeho ku kibazo cya FDL ndetse n'ingabo z'u Rwanda zavugwaga muri Kongo? Mbere yuko twinjira mu isesengura ryimbitse kuri iyi ngingo, reka tubanze tubagezeho ijambo kurindi amagambo yatangajwe n'umujyanama mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ambassador Burundi, ndetse n'itangazo rihuriweho ryashyizwe ahagaragara. Duhereye ku itangazo ry'umujyanama mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ibibazo by'Abarabu na Afurika Ambassador Burundi yagize ati, muri iki cyumweru Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakiriye abahagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda mu rwego rwo gukomeza ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro ya Washington ari mu bigize amasezerano ya Washington agamije amahoro n'iterambere. Impande zombi zumvikanye ku ntambwe zitandukanye zizakorwa ku bufatanye mu guteza imbere intambwe igaragara ku butaka, zirimo kwiyemeza ku mpande zombi gufata ingamba zihariye zo gushyigikirana mu kubungabunga ubusugire bw'ibihugu n'ubw'imbibi zabyo. Igenamigambi ryo gukuraho ingabo cyangwa kugabanya ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda mu bice byagenwe biri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hakaba gushyiraho gahunda ifite igihe ntarengwa kandi yihutishijwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo guca intege umutwe wa FDL ndetse no kurinda abasivili bose. Noneho reka twinjire ku itangazo rikomeye cyane ryashyizwe hanze na US Department of State nk'uko tugiye kugarukaho muri iri tangazo. Ni itangazo rihuriweho na za guverinoma za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ku bijyanye no guteza imbere amasezerano ya Washington. Itangazo rigenewe itangazamakuru, ibiro by'umuvugizi, tariki ya 18 Werurwe 2026. Ubutumwa bukurikira bwashyizwe ahagaragara na za guverinoma za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Bakaba bagize bati, ku matariki ya 17 na 18 Werurwe 2026 abahagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bahuriye i Washington DC, maze bemeranya ku ntambwe zifatika zo gukomeza ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro ya Washington ari mu rwego rw'amasezerano ya Washington agamije amahoro n'iterambere. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda byumvikanye ku ruhererekane rw'intambwe zizakorwa ku bufatanye zigamije kugabanya umwuka mubi no guteza imbere iterambere rigaragara ku butaka. Izi mbaraga zirimo kwiyemeza ku mpande zombi gufata ingamba zihariye zo gushyikirana mu kubungabunga ubusugire n'ubwuzuzanye bw'ibihugu byombi. Igenamigambi ryo gukura ingabo cyangwa kugabanya ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda mu bice byagenwe ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gushyiraho ingamba zifite igihe ntarengwa kandi zongerewe imbaraga na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zo guca intege umutwe wa FDL ndetse no kurinda abasivili bose. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bongeye gushimangira ibyo biyemeje mu masezerano ya Washington bigamije kugera ku mahoro arambye n'iterambere mu karere. Naho itangazo risoreza cyangwa rirangira, noneho reka tujye kwisesengura ryimbitse muri aya matangazo yose uko ibintu byifashe. Nyuma yo kumva rero uko aya matangazo ateye, reka twinjire muri risesengura. Aya magambo nubwo yanditse muri rurimi rwa kidiplomasi rukoze ubushishozi, abitse ibanga rikomeye cyane ku mpinduka zikomeye zigiye kuba mu burasirazuba bwa Kongo. Uri jambo ryakoreshejwe ryaratoranyijwe kandi rifite icyo rivuze ku mpande zombi, haba ku Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka tubisesengure ingingo ku yindi kugira ngo twumve neza uburemere bw'ibigiye kuba imvugo yakoreshejwe. Intsinzi ya kidiplomasi ku mpande zombi. Iyo usomye iri tangazo ryasohowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wumva ko ari itangazo ryanditswe mu buryo bwo guha agaciro ibyifuzo bya buri gihugu, a win-win situation. Ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakoreshejwe ijambo disengagement of forces cyangwa kuvana ingabo. Ibi biha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishingiro ryo kwibwira ko amahanga yumvise ikibazo yari maze igihe itakamba
cyangwa itakambira ivuga ko u Rwanda rwinjiye ku butaka bwayo. Ku ruhande rw'u Rwanda hakoreshejwe ijambo rikomeye cyane, lifting of defensive measures, no gukuraho ingamba z'ubwirinzi. Iri jambo ntabwo ryaje mu itangazo gutya gusa. Ubusanzwe iyo igihugu cyateye ikindi bavuga ko ari agression, ubushotoranyi cyangwa igitero, ariko gukoresha ijambo defensive measures, ingamba zo kwirwanaho, byerekana ko amahanga na Amerika bamaze kwemera ishingiro ry'ikibazo cy'u Rwanda. Ni ukuvuga ko u Rwanda rutateye Kongo, ahubwo rwafashe ingamba zo kwirwanaho no kurinda ubusugire bw'ubutaka bwarwo kubera imikoranire ya FRDC na FDLR. Iyi ni intsinzi ikomeye ya kidiplomasi ku ruhande rw'u Rwanda, kuko bigaragaza ko ibikorwa byabwo byari bifite ishingiro ryo kwirinda no kurinda abaturage b'u Rwanda. Nubwo iri jambo ari ryo ryakomeje gukoreshwa na mbere kuva ibiganiro by'amahoro byatangira, aho hari n'abangamira abayobozi bakomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barimo Patrick Muyaya. Iyo ubona mu biganiro atanga yarigezeho asobanura amasezerano ya Washington, ikibazo uba wumva ko ari ibintu biri kumurya mu bwonko. Yavuga ngo ingamba z'ubwirinzi mu gihe bashaka kuvuga ko igihugu cy'u Rwanda cyateye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba naho yahereye azana ijambo rya père et fils, cyangwa umubyeyi n'umuhungu, papa n'umuhungu we. Noneho tugiye ku kibazo cya FDLR. Igihe ntarengwa, time bound. Inshuro nyinshi amasezerano yagiye asinywa yaba i Rwanda cyangwa i Nairobi ndetse na Doha na Washington. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasabwaga guhagarika gukorana n'imitwe yitwaje intwaro no guhashya FDLR, ariko kenshi byaheraga mu magambo. Icyo iri tangazo rizanye gishya cyane ni ijambo time bound and intensified efforts, imbaraga zongerewe kandi zifite igihe ntarengwa. Ibi bivuze ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itagifite urwitwazo rwo kuvuga ngo tuzabikora gahoro gahoro. Amerika n'amahanga bashyizeho ingengabihe igomba kubahirizwa. Niba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idahashije FDLR mu gihe cyavuzwe muri aya masezerano ya Washington, bizayishyira mu makosa imbere y'amahanga. Ibi kandi nibyo u Rwanda rwakomeje gusaba kuva na kera. Rwasabaga ko umutwe wa FDLR ugizwe n'abakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 wamburwa intwaro, kandi leta ya Kongo igahagarika kuwukoresha nk'abacancuro bayo cyangwa abamercenaires mu kurwanya M23 cyangwa guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Gukuraho ingamba zo kwirwanaho ku Rwanda mu duce twagenwe nk'uko itangazo bivuga. U Rwanda rwemeye kuvanaho izi ngamba cyangwa gukuraho ingabo zaba ziri mu duce twagenwe, indefined areas. Ibi nabyo birakomeye. Ntabwo u Rwanda rwasabwe guhita ruva mu burasirazuba bwose bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ijoro rimwe mu buryo budasobanutse. Ijambo uduce twagenwe bisobanuye ko hari ikarita yashushanyijwe. Abasirikare bakuru b'ibihugu byombi bamaze kubyumvikanaho kugira ngo habeho agace gatandukanya impande zihanganye, buffer zone. Ibi bikaba bigamije kurinda ko habaho gukozanyaho gutunguranye. Nubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze igihe ikoresha drones n'ubundi kuko ku butaka yakomeje gutsindwa, ariko ntibibuza FDLR, Wazalendo ndetse na FRDC n'ubundi kugaba ibitero bafatanyije n'abo bacancuro babo b'Abarundi. U Rwanda rero ruzabikora rwizera ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo ishyira mu bikorwa ibyo yasabwe kuri FDLR. Ni igikorwa kibangikanye. Kurinda rero abasivile. Itangazo risoza iyi ngingo yo ku kibuga cyangwa kuri field rikaba rivuga kurinda abasivili bose. Aha niho hari ishingiro ry'ikibazo cya M23 n'abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda muri Kongo, no kuvuga abatutsi bo muri Kongo n'abanyamurenge. Mu gihe gishize hagarurwa byinshi by'ihohoterwa, imvugo z'iburwango, hate speech no kwibasira abaturage b'abatutsi muri Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo. Gushyira ingingo muri aya masezerano bivuze ko leta ya Kongo isabwa by'umwihariko kwishingira umutekano w'abaturage, kuko ari bo mbarutso y'ivuka ry'imitwe nka M23 ifata intwaro kugira ngo irinde imiryango yayo. Ibi kandi bihura neza no guca intege FDLR na Wazalendo bakunze kugira uruhare muri iryo hohoterwa. Gushyigikira ubusugire no kutavogerwa ku butaka. Iyi ngingo irareba impande zombi. No kuvuga ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yizejwe ko ubutaka bwayo
butazakatwa cyangwa ngo butwarwe na M23 ibifashijwemo n'u Rwanda nk'uko Kongo yakundaga kubivuga. Ku rundi ruhande u Rwanda rwizejwe ko leta ya Kongo itazakomeza gukoresha ubutaka bwayo irasa mu Rwanda cyangwa iharugari FDLR, ikaba yakwinjira ku butaka bw'u Rwanda ihungabanya ubusugire bw'igihugu. Ni ukubahana ku mipaka. Umwanzuro naho ibi biganisha akarere isinywa ndetse n'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington agamije amahoro n'iterambere birerekana ukuntu uruhare rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwabaye runini mu guhuza izi mpande zombi. Igice cy'iterambere prosperity kirerekana ko nyuma y'iyi mirwano hazabaho gahunda zishingiye ku bukungu, ishoramari ndetse n'ubucuruzi bwambukiranya imipaka buzazamura imibereho y'abaturage mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'abaturiye imipaka y'u Rwanda. Ibi bivuze ko inzira yoroshye igice cy'uburasirazuba bwa Kongo cyuzuyemo imitwe irenga 100 yitwaje intwaro. Gukuraho FDLR rero bizasaba ubushake bwa politike bukomeye cyane ikinshasa ndetse n'ingabo zifite ubushobozi cyane ko FDLR yari imaze kwinjira mu nzego z'umutekano za RDC nk'imwe mu nkingi za mwamba ku rugamba. Ku ruhande rundi M23 izahabwa uwuhe mwanya kuko ntiyigeze ivugwaho na cyane ko ibyayo biridoha. Reka rero dutegereze turebe ko Doha process izasubukurwa mu gihe ibiganiro byabaye bikaba byaheje indorezi za Doha n'abanyaburayi nk'uko twabigarutseho mu nkuru zacu zabanje. Tuzakomeza rero gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'ibi byemezo mu minsi iri imbere kugira ngo turebe niba amagambo yo ku mpapuro azahinduka ibikorwa by'amahoro nyakuri kuri rubanda. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane. Ubu ni ubusesenguzi bwasesenguraga neza iri tangazo ryasohowe rihuriweho n'impande zose zihanganye cyangwa zitari kumvikana zitanye amakimbirane. Ubwo turavuga u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti bakunzi rero ba Pilot News TV mukomeze mane nanjye ndabakunda cyane muri abagaciro.